tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu atan upa Pasarih Thlan thu ti kan ngai thladona tirko te thil ti bung ruk chang khata tanga chang sari thu hi kan zir ho le don ani masa in tirko te thil ti bung ruk chang khat thu hi lo ngai thale masa ila tin chung laya zirtir ho an pun lai chuan an ni tin thil sema an ma ni mei thai te an ngai sak thin lo wangin Greek Juda te le Hebrai te chunga an lo phun noi ta a lalpana thumal somro se amen tukin chu church administration lam hoi thu cha helai pathian thu atang hian ngai tha ila devotion toi te poimo boxi kan mang le me kani lekhabu pakhata chuan great church management helps to build and maintain the right church structures to enable fellowship, discipleship and evangelism ti inan ziaka ko ran in rel bol na tha chu ko ran kal phung le ru rel tha din nan le in pol ho na nung ne ya lali suwa zui tu le zirti rasiama chanchin thril na konga thohlok thei tura bot sei tu ani ti in ale lin thei ome chutiang tak chuan ko ran in rel bol na hi apoi mo a ngai khovel ngot thei ani lawani nimina khan ring tu te in pek na thuk tak le an hoi sen zia lam thu kan zir hawa voina hian kal khat ngota kal afu lo zia le administration fel tak atul zia kan mudona voina hian du am naril ru pulawa phal taka an nei te in sema sharing life lo enjoy to thin te zinga har sat na lo piang le chumi chin fel na tura church administration mumal tak alo pian chu dan kan zir ho don ani tirko ti thil ti bung ruk chang khat kan chira khan tin chung lai zirtir ho an pun lai chuan an ni tin thil sema an ma ni mei thai te an ngai sak thin lo wangin Greek Juda te le Hebrai te chunga an phun noi ta a ti thu kan mu a tirko te thil ti bung ruk chang khata kan mu har sat na nei ko ran pakhat ni si Paul ni anga ngai thei Greek Juda te le Hebrai Juda te hi tu te nge an ni ti hi tar lang masata ila Greek Juda te hi Greek culture Hellenistic culture anti thutlung hlui le thutlung thar inkar intertestamental period anti inkara ron lian em ina angong chu ani a Greek culture ron lian zela wang khan Juda nam ni si Juda te chen na khopui pon lama ram danga chetla thin te Greek tong mangzui ta te khatam takan oma chung ho te chu Greek Juda ti inan soya Hebrai hanti hi chuan Juda nam Greek tong nilo Hebrai tong ngei lamang zui zel tu te kha ako kani ti chuan ni tin tirko te rong bol na kal tlanga zirtir ho an lo pun zel lai khan an ni tin mamo thil sem chung changa ko ran member an lo pung zel sia mei thai te an ngai sak tok lovin phun noina tam tak alo omta ani tirko te kha chanchin thril turala li suwa tirte an nya wangin mi pui te ro an rel fel pui man meu lova anin dai bik lovani mi pui te nan be se na asang boxia ko ran administration fel fai tak an nei lo chuan ko rana nok atam ting mai don ni inalang boxia ti chuan thuril le tharau lam rong bol na kha tirko kan ti apostol te kuta om ani wangin administration khoi kop kha arem talova thua tharawa rong bol tu le administration khoi tu nikopta se an member te zinga eilo tu anom venual theyang ran ai ma in mihring en kol hi ahar sa fe jok thin anti a adik na chen po a om the ni chuwang chuan tirko te chuan mi pui te hne chuan keini hian pathian thuril ban sanin dokana te rong kan bol chuan a thalawang administration hi dokana kinian kan thok theilawani
chuwang chuan in zinga mi tharau le fin na akhat mi ming tha thiau upa atan thlang ula keini chu tong trai le thurong bolin kan om le tlat zel zo ka nge antita a ti chuan pathian ron chungin ko ran upa atan tharau thianghlim akhat stefanate prokorate filipate nikanora le timona le parmena le nikola te chu an thlang chuak ta a hi thuthung thar ko rana ko ran upa in thlanna lo lang masaber le church administration lo pian tan na anita ani heng ko ran upa pasarih te hi ko ran ho ten an du sak zong emo an chile kuang an ni awanga an thlan chu te an ni satli alawa pathian ron chunga an du tak rin na le thara wa khat nian riat an thlan te an ni a riru thianglim taka thlan te hi lalpa rod le ko an ni na thu po bible in chiang takin min mu tir zui nge a film khuro u ti in upa te chu tharau thianglimin an chunga ho tu a siam cheu hi ti in ho tu a siam tu tharau thianglim zai ngai tak le tharau thianglim kai hroina nuaya film khur taka rong bol turin acha zui ta ani ti chuan chung ko ran upa pasarih te lu chunga chuan an kut ngatin tirko te hian tong trai ta a anin pum khat tha le anin pum khat tha a an rong bol ho na po in ra a chu zela tirko te thil ti bung ruk chang saria ti hianin a mor bok na kan muzi ta ani tin pathian thu chu alo dara jerusalem khuwa a zirtir te ho an pung ta ema pui thiam te zinga po mitam takin rin na chu an oi ta a ti in kan mu a tharau thianglima khatte administration an khoya apostol te rongbol na zalen takan han da nuwa chuan engkim akal afu chhota ani chu aro pui tharau thianglim kai hroina nuaya thu oi tenuna malsom na lo thleng ani hetiang hianin kong thumin kan nuna zirtur tukin kan zirlai atang hian la chuak ta ila mi ring pung khom ho hian omzeneya hruaitu le enkol tu kan mamo veka engpol po in rel bol na athat lo chuan akala boi thin sarkar thangin administration tha le vision tha neya an vision ataka thlen diktir tum leader mumal takkan nei le silo thina hi kan ram than mo bok ani a ama zik puipa puke silal vungana soi angin kan ram than mo bok chu hruaitu masa ten an malak na ti puitling du lawa athar zel kan rek thin hiani ati te po kha administration lam fel tok lo na wang zel ani chuwang chuan vision nei tha an vision ataka thlen diktir tum leader kan mamo na alien mani chutiangin ko ran po in akal sual tur veng tu le fel takaro rel saktu tur administrator amamu a administration murau lo apiang hi enkol harsa ma ni thudu tak ani fovani chuchukum zaor chau christian na mangmek society a ara achu atang hianin kan mutheya administration ngai theilote atangin son thiang limte ko ran in nei dan palui mai na te mihlim in mangai na ramatanga minu le pa in chu kha te thil thalo tam tak azalen pha thina ni ko ran hi thianglim zo vek bik lo ma se administration tha chuan tle min ko rani avong thianglim deuh theiani ti hi wena kan riat apoimo mani adot le chuan greek juda te le hebrai juda te kha ko ran pakhata loi si in groupism an siam tlat maya lamtang in zongin tirko te kha an tho pui thadu tlat lo maya an phun noi ta hial zokani hetiang hian tunlai khovela po hianin ko ran tam taka lamtang zonga ko rana politics borok senglu ching hi thil om thei tak ani vetlat ani tharau hroya om tura akong dik kan zo lo chuan ko rana kan thanem ngai na te hi ko ran tina tu mai achang the ni he church administration poimo na hi zir chuakang u pol chuak te po hian mun then khata chuan ko ran hi ti sa a in op khom
ko ran dan tam takte awanga tharau len lo na angin an soifo thina ma se leader big omlova zale dewa an khosak ho na hian tle ma phu chop dewa in ti ho tu deu an om tho tho zela anin ei thei chuang lova an phir nual tho zel chuwang chuan administration fel fai hi alo raw viau zo kani mel apostol ten ko ran te kha an siam sak kha ani tlat zok maya pathian tharau thinglim chen chil tharau thinglim khat te na church administration anan khoi meu chuan ko ran po thang zot zot maya chuwang chuan voina hian Greek Juda te le Hebrai Juda te inkara rau le ko ran mangaya in ngai si ve te kara khanin mani indu tok na le chapo na alo om chi in groupism in then na alo omani he poi ema chuwang chuan tharau thing lim ina alua tak te nun chu atlom thei turani atlom ralngam turani ti hi kan zir chua po apoi mo in ka ria adot le chuan ko ran upa ta na rin na le tharawa khat mi an zonga an thisen zom pui le an chi pui te an chi le kuang te thian lam nai deuh te thlir lova tharau thing lima khat mi an zong ram hian an ti fu zia aron lan tir chhota a ko ran ta na thaber tur an ngai tu hi an ti fu ema lunga an den rui laya adeng tu te aya isua lam thlir tlat tu Stefana te an thlang chok hian zoram ko ran te hezir tur tam tak min pe in ka ria ko ran upa kan thlan hian engril rupuin nge kan thlan tu lam nge kan hoi ti te hi in zot ta ila ngai to na dik tak le ril ru thiang lim tak ne na kan ko ran ta na thaber tur tharau thiang lima khat an ni em lo po in pathian tharau du mi thuril ko nga po a ko ran te min chom zo tura kan ngai chu tiang mi chu kan thlan thiam apoi mo em ani upatan engang mi nge kan du chu tiang mi chu kan vote mang hianin izong veng u nu pakhat chuan apasal ne na upatan kala I ri lo chi a ka vote lo chi ania ati anti a ti in a vote lo ani ome hetiang ril ru hi adik tiringot lovin ipu ila Hruaitu tha kan nei zelang chu mi pui te hi kan poimu ani tu ma hian du thu in ko ran Hruaitu an om ngot theilawa athlang tu mi pui ten kan thlan tur kan uluk angai ani ti hi kan hriat thar apoimu ome ato bera chuan tirko te tharau rong bol na lama an zalen theinan administration khoi tu tur upa Pasarih thadeu deu an thlang te hi an rem hle maya tirko te po an rong bol na anin sorbing thei pha a tirko te an da free nu hian ring tu an pung chakhle ani ti kan mu a kan rama hian pastor te hi administrator tan kan mangtlang puya ko ran mi pui le Hruaitu then khat thunun ngai anomin laina tu an lo om vele zel bok thin si a kongle lama chuan pastor te chu ko ran tharau nun chom tu le har satna an to changa counseling petu turata na kan base te an ni lain administration ne na han khoi kop chuan mitam takte nen har mitam taktan har satna aom theitlat thin chuwang chuan ko ran achang chiat pha deuh chuan administration hian tharau lam rong bol na angong thei tlata thil har satak ani thei tlatani pastor te hi pui thiam na thataka an tho thei nan ko ran Hruaitu le mi puin an tho pui that apoi mo hle a kan thil lung hian tharau bo ve se man tuma bein rong bolila ko ran chu anung zel mai don ani vena hian kan zirlai kha apoi mo min ka ria a upa Pasarih thana tangin thil tam tak kan zir chuak ani khang te Vawiin kan nun kong Hruaitu atana mangle ta ila atha ome lalpana thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu nizana ha chol na hun tha min siam saka tukina damte ini chuak eng moi tak mangin min ron kan le a kan lom hle mai lom thu kan ron suye voina hian lalpa
thupoi mo takmai kan zira Kawng administration hi lalpa afil fa yangai ni mi puite po in thu kan o yangai ni kan in za to na Kawng thiang lim na le Kawng than na tur ngai tu tlanga thil thadu phone khom kan ni ngai ni ti te kan soyani khongai takin i thu kan ngai thak zong te kha angai thatu te ta na tharin mal som le ang che min mangai tu la li su mengin kan di le amen.